Fusion, die nichts nützt bezüglich der Fokussierung auf die Differenz materiell aufrechterhalten will, dann kann man die Variante... Dass nicht nur der Preis eine Rolle spielt, sondern... Je souhaite au président Xhaferi et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Parlement ainsi qu'un excellent séjour dans notre pays. Merci beaucoup. Für möglich erachtet haben, ist das Asylgesetz jederzeit verschärfen. Selbstverständlich sind dazu. Esprimo quindi al Presidente Xhaferi e alla sua delegazione il mio più caloroso benvenuto nel Parlamento svizzero, augurando loro un eccellente soggiorno nel nostro Paese. Vous remercier de nous rendre visite ici dans la maison. Peut-être que nous pourrions aussi aborder les discussions que nous avons et la situation que nous avons. Isto така имав особено задоволство кога ја поздравивме господина председател Xhaferi, го сакам на повеќе различноста. Морам да кажем дека и јас доаѓам од еден билингвален кантон, каде што 25%